tang nama ba la yarap ya bani sai yak sentek bat ban wanra yo borti bat brut kala pelong yo para marjan ban penyap no yo hybrid news nem basa ha lumbalbo nong ra silong yakni ai thu da superintendent of police ka iskasi ba bibex mentak sengi hadin bagi pulit ka kem yo ne ubreu badai ba sa para marjan baru hybrid Kashan bol kamudai news nem kerta baja naying jeng u hak pratrik risau mensiam snem bal alapat ya kemet jeng u na klau lum rumnong hamopat USP ong bau new breu bagateng Kennedy Kongsit life as nem kerta ula penyap yo hybrid dak baset na sentur ban na kemut bahaden ulat baulayap ulat tep yo hasentek bal satep haberni basalek bread ya u syaklau hamopat dak skoti upara akmi jong u raya thu bau hybrid Kashan bor julek pek TB hakane ga yeng man kapo nama biasa marjan USP wa ong ba kem yo ne breu haden bayo ya kisaki satar babiang ka simpol gi pulit hadu san banai kenti ban yo kem nama bidang wat ya kisaki satar babiang wala kila suba nadu kamenswa USP ong ba ne breu udairu ba julek i kam runar haka bakalok u kala ya thu aki pulit ya kani bat udairu ba shit kli katkum ke jingong SP ha ke jing sisia ki pulit galap ksai bat sian khamat hol kan ki jing jena do khaman shwa tang ba kim pala ban shulet kem klem pat biang bha saki ki sata pat dai hadin ba biang ki saki sata ki kem ya o menta kasngi halor kani kadin rubna hi ka special investigation team hi bala clear do SP city hi kila yo kem yo budan kti ban kani kala khamjuat hi ka case ban nakadaw ba ngimlap hi ba motive kadin tumu ban penyap yo ni kena bamdan kanu kanu ada passion ka ba dan kata sexual assault ne kan dan kata ransom but hakaju ko uni di kena kun sweat hi ti kata ka motive ka ba khamlong hi ban yo ke ka jing sumu jung brio ban penyap yo ni kena hakaju ko ni wat ni la bun ni ngatai hidan kita atuk ni gnai ni la ong ba ki don ki brio ki ba ni suba rei ka chini ka long ban yin dan ta evidence ban yin la ban poi shido shaki ne ban kem yaki ti hadin ka tu kan banai kun ta na ru banai e ti ni la yo ka tu kan ni ki evidence jo ka forensic e but ki ki evidence ru kun ki technical evidence ni la yo ban hadin bengi la ka SIT ka la beteng lang gini ki evidence but ni sa lab yo uni ubri uba penyam te haka tugas ni hi uni upna uni bri uba penyam bu peteng u Kennedy Kongsit like po ars nem ula penyam yo nakadaw tang ba uni upna saila kwa ban wan yarap yo ban sai kata top te uni ubri udan hi kata ka history ka ba khamlong violent ne kam dan quickly te ula top ya ka shintur jung bat hani kata ra yu ha top tap yu ha top hadu bandayap nak tahu say comment pada usabu shadin yang dia hadin bakila kalawan katumi bat wahiyang jung parakmi jung kata kata skuti tap no yu to kena haka borni bat upan untuk parat mi jung ya kata kaskuti bat lek bos desha mopan ke kata ketika jinja kerja hak kata kasni hak pratre ti hadin kata hi itu i mesan hi jung tu khna hi la FIR ni la register mar hi la form ka SIT bat menta kasni hi yo kem yo ni but lisha ingin sa remand yo ingin sa pan remand police remand yo khnang bangin yo ban tokit panya shushu ban yo tokit ki jan ki khagnur kompanya but ingin reconstruct ya ka sequence jong ka crime tikang tai mishpun apa uset tu dia uset itu kelung deh suntur ti yang lele kumdu ne yap hayeng le yap atau long hadu dai long ubriu haka jingdom hi ura be tu khna set bat khumut bat suntur ei thap yu ha top ten ti kata ka top kebadan shiteng
di tap yu ta mau ukna ngathai ula yap hi shwa ban tap yu hatop ba marsin tap yu hatop klum ki shwa kamet to say no ka kamet nang ta ba du sabu shadish ka tomiya This for sure looks like a very difficult